Koia o hoko i o tau whanua peka hai ka venga koia peka i roto mai whakaukau ai toholahi taha i kakai koia i whanua mateni tapuruelu pe whoki ki a ikani itali ai ki hono o atu ho mou porokalamata ko tui maha koe porokalamake hono nima o ia ko whakahoko atu i he tau mai kamataanga koia porokalamani pea koe mateni koe taha o i ngahi ka venga o ko tala noa i lahi taha peo ia i tokanga koe a whakaukau ai kakai whanua mui mei tatau pia ngai whetu keke au lawa atu ki whare mahaki koe no tala noa i ngai hao whanga koe tala noa taha pe i ngahi mea koe no hoko ke patoa pe pe whoki ngai whakataanga keke wa wiki he lotu pe me ngai whakataanga keke pe ki whaihano tala ngai koe taringa lai taha ia koe mawahe koe ia ai whawhonga o tonga tapu ura ki o sa sabai lai poiwa pe whoki ki a so saia piukala ai whawhonga koe ia o wawau taha wha mawahe pe mei he koa team pe mawahe pe mei he poa te pure koe ia ai patoa koe taha ngahe uhinga e uane o mai i mawahe koe ni ai o tokoua ko ni koe ikai ki toi whalala ai a whawhonga koe tōna tabula ki he sea koe ia o poa te se mesika pea mo ikai ki toi whenga au e whataha pe mo i wheitu una o mga tuunga pe ia i he anga i ngā whakakaukau pe ma whakaukau koe ko o mai o ko neongo o ko sea pe ko taki a se mesika ka koko ia ko ke purei ai poa te koe hae mo oni pe mea koe nu koko ki oni Malo apa tu soni pa kokore be ke u fanga te whakatapu anga maheni me here tio ko ni ka ata ki ngau ki hare a whainga fua pe kono hinga ke tari ui ai ki he kakai o whanua whikawaki mo i siu mamafa ko ni pea ko whakapapalahi au pito ki he whawhonga o tonga tapu uluaki ka tuang be mua kono hinga kua omi ai ngai tukuaki ko ni ke ulawa o atu ha whakamantala mo tari ui ke mala ala e kawinga e soni ko ko tukuaki i mahalo e mea i pei he kau whakawhonga o kakai okumatu aki hala kono uhinga ka pau ko au na ku fai tu uni i he pati na ke tuku mo tu ania ki tua kana i tuku anga au ki tua e wike e ua ke uhau o tala noa pa mai whakafofonga o tonga tapu ua ki he ngahi i siu o kuma whawhai ke ai o kou whihanga o whakailonga i ki he kakai o e whanua ai historia mai pui tuan o ngā aue na mau whai. Mana tui whaki na mau ngā aue mai ki mau taurepa mo tangata e ki paremi o ko pikia tap moi a Crispo Hiva pea koia na paremia ka tokoni a se misisika ko sea e pāti e ahoni pana ku kau mau i kabineti. Na iai e fo i pēteni mo whaunga na mau hanga ngā aue mai aki ai pāti. Ko taimi ko ia na e pekia tangata i ki pe hufo o mai e whakafofonga koe no tonga tapulaki na e hu mai ia mo fonga fo o mo ne whaunga fo o pena e lahi ai e mau whepaki ki mua beia i te eki koe ke whiria koe whakafofonga o si hau ia pa mo fo i whaunga koe whenga ke whakahu mai ai ni ihi me tua o kau poupou ke nau kau whaka ofisiare i he fo i komiti ngā ue koe ai kau ai pāti pena e whepake nia mo mawanga mo whakaukau kono ngā ka tiki mau tolu koe kau whakafofonga ai kakai koe ni ihi ana e whiri whakatemo kāraki ke nau whakahoko ai ngā ue pa koe ngā ue ia o si mahino ko hono whakotuu mo hono tipeiti i wharearea mo teke i he pure anga ai ngahi a whaunga whakatemo kāraki koe misiona ia koe o mai ai. Fuuwawe ai whainga ke whahu mai ai ni ihi mei tua. Pena e kawai ai ni ihi a na mautui oku fuu whatu tāmaki ia ke anga e mau wakai ke na o mai ke mau ngau e whakataha. Kono ngā koe ngahi na tula mo tuku aki o whai ka nau tolu. Ko tui pau e ilo pehe ka kai e whanua. Pa koe fo i whainga taa koe ana e whuuloto mamahi lahi ai e whakafofonga atonga tapu uraki. He kai ke lawa whakatuu e ne whaunga koe ni ki loto ki he pāti. Fulai pe ai whaunga na ku fuu whelo toi ai
mo fe mai no aki ai pa mo sea o pati makatu unga pe ia he founga na maurere mai mo a krisi e kohiri ko maanga ki ai o kuma iloi ko tau e tahi vai ngau me tangata iki ai ko fo ihu fo o mai ko fa fonga tonga tapu ura ki fo o e me alahi e ki ateia ha o fo tu mai e fainga faunga fo o na teke mau tau ki ai ke fo tu pe lava pe ke le lei e faunga ko ia fonua ko te mokalati kakato ka ko tau fonuani e mau whakakau ko e kau whafofonga koe na whiri mai ka kai ko na autoria koe o ku whakatemo kārati e soni ai a koe pehe koe o ku sea o e pāti kau whaitutuni toko taha pe au o ta e moonia o te kia whakataha ia ka pehe ku whaitutuni toko taha pe au ia ai mea pango pe koe u ilo au ke historia anga ngā au e mai mo e pāti te koulava e au o whakamatala i ke matala ngahi uhinga mo ngahi pouturiki o ngā au e koe ni i he pāti o lava i ke tui ai ni ihia ki a te au tau kai koe pehe ia o ku whaitutun toko taha pe au ia o ke ngahi mea o ku hanga he sea o override ai e ku whakaukau o ke ngahi mea o koe ke tui e sea ki a te au kawai ene hanga o tu uni ke popo ke tuku whakataimi ai mo tu ani ki tua i he whakatu ia a saya piukala me i wawa tawha ai ako hono ai mo oni o ku ikai ko au o ku pure o ku sea ai sea ka ku malohi ai ngai whakatu o ku whanga o atu ke pāti o makatu unga pe ia i ku ilo loloto molahi ke ngā ue mai mo e pāti he tau e tāhiwa koe kohiri. Mara pito e mateni e ikan ke mua pa hoka tuka koe. Mateni maino pito pe ta whakoni kuku e toko aki i ka ngahi e ngahi. Toko aki i pa maloto mamahi ki he koa tie. Ke ki lawe mai mua ke huunga mai koia o e poa te pure ko hoanga whewhi hono Filipe ta whakate mo kalati pe mou loka i loto koe ke mou loto ke mou whoki mai ki he kakai ko ngake ki maala ala mangi ta whakoia e soni koe anga whoki ai lere mai koe ai whaunga pātina beheni koe kau me mipa koe ka whakafofonga unau i wharearea koe o whakafofonga ai pāte mo kalati ko nau toru ia ai pāti ko toe ngā ia koe kau pōpōu ia ko whaunga e nei whakarere mai ati risi ke whaingo fua a ngā ue moni beia nei ai ni ihi nei wha ofi ta ai holo pe me tangata iki ka ko pāti ko nau tolu ia o kuku ki wharearea me ko toe ngā koe kau supporters po ke kau pou na e whie maurewa e ni ihi ko ni ke ai hako miti peheni ko loto ko whaunga koe nei whakatu umei e whakafonga tonga tapura ki po mau ilo na te ke mui mai e ni ihi ai kau atu i wata ko piveni piukala mau ilo pe na loto ke whakatu o peheni hanga he whakafofonga o e wahenga o whiri mai ha toko ua o ne kau pou ke o mai ai ka toko ua me tonga tapu ura ki ala o pea o ki ni wata whitu o mai na toria o whakatu a fo i komiti pako fo i komiti ko ia ku nau toru na whaenga aue pako sio hifo au e komiti o whiri mai atu i wata ia me haapai taha tolu na e sia e whakatu umai ia na e whakatu umai o komiti ko ni ai te nau mai rewa na tō whiri ho nau sea pa nau hanga na tō whakahoko ai ngā ue ko mea koe na mohanga o ngoi e tari ui ua a whakafofonga e whainga ke whakatonu ke komiti ko ni ai taki ua pe taki toru me vahenga but e whainga whakafofonga ke tari ui kono vahenga ai gana nau whiri mai ke huki wharearea ko ki i palo pare mai na masio mauto ko ni i ko e mehe e whiri mai ko e mehe vahenga ka whiri e whakafofonga ko direct appointment ia e ko ne hangana o whiri i hanga tono mai pe hangeto pe ia ko pare mana tau tokanga ki i kuhiri soni ko whiri i hanga tono ne a whiota moia ai kau minister
direct appointment kakai ko election ko sino ko fili pe elect e kakai ko whakafofonga e wharearea ko ia o tariui ke kakai ko ia na e fili pa ko ia o totonu ke mahu inga honore o kana mawango mato e humai ki komitia ko ni opure i ki mautolu pe ha o ia whakawhekiki mo ki mautolu mo whakotu umai e whenga ke kia i horo ki mautolu pe e rawai ke wesia ho mawā o ki mautolu ia mo kakai vouta pe ko mea na mautokanga ko ki ai pa na mau pepe soni ke tolo i mua ki a mui kato ke lava ke whakamā opo au pito a pāti ke mau kono inga ko te pekia e taki hange ko ni soni o whaosia pe tape mai whakafofonga na e hau e whakafofonga tonga tapuraki ka te au o whakotu umai ka te au ke tuku hifo ai sea ka whakotu au ke sea pe nea i pe whakafofonga na ma whaikekehe ai na ma alu ke whakataha o ma whaikekehe ai o hoko ai e ma palopare ma o ne whakatu umai kia te au ko taimene whakama opo taimi hala au pito te toi whetongi ta tau ai pe koe hā whakamatala o mai ko misisika ko ena tokon paremia ko misisika ko iana o mai a krisine whalalaki ai ko misisika na mau pāloti katoa kau membi patoko hiva kene taki ki mau tolu ko ni au kune whakatu toko taha mai peka te au ke utari ke tuku hifo sea kau arake au o sea ahoni ko hongo mai me toko tata tau pe ko uhinga ni aru he koe ke lawa e whenau e aki moau ai au ku whepaki a ngai whakamatala ke whakatu au ke utaki pe a te tala mai o koe ke lawa e whenau e aki moau pako o wheina o pito a whakafonga tonga tapu uraki he kuia i ni ihi unau wheina ke ki ia mei mui pau kisi i wheina ke whakatonu takai holo ke anga ni whakaukau pe marau pe ia ani ihi mei mui o weai e nau whia mako ke nau asi mai ki mua he kui kai ke tari ni ihi ko ni ke nau whai ai palahi na nau whai koe ke a grispo hiva ke whai ia ke pati o e aho ko eni pe ko tube u mamahe ni ihi ko ni ai o nau whenga ke whao haponunga pe ko hasino te nau lava asi ai ki mua pe nau si teke mai ai whakafofonga o tonga tapu uraki ke ne hanga o whakata o valai ha fo i sino ngā ue pehe ka lava i ke nau asi ki mua o tui e soni e tokonye whamatara ko o atu e kakai o whanua ke nau mea i pe atu puitua Palo pito e mateni pe a ko tu mala ala mai e fa ko ia i ken ha o ta tanaki mai ke ha o ang ha o sio ke nga un ko no fa ko i to ta pulaki o ku urwaki whamalo kia mateni e ne whakamatala pai he ko mateni foki soni o ku kautonu ki he foi isu koe ni ko tautolu ai toenga kakai ko tau sio atu mei tua o tau whenga eni o ku lahi foki ai whenga ke analyse o foi isu koe ni ko tolokalama koe ni ko tau whenga ke analyse o ai ngahi isu whakapolitikare aki e ata o te mokalati. Taka pau te ta o mai e foi whinga ngā ua koe kau whai, ke foi isu koe ni. Ka pau e to'o ki e tawhaaki a e ongo, pe koe emotion, pe ka pau te to'o ki e tawhaaki a ngahi wā, whakawhāmiri, whakakau ngā tangata, o ngā mea pehe, o tuku katoa i e ke tawhaaki. Ka tau si o tonu, ke ngahi facts mo o ni mea to o ki ta whaaki e ngahi opinion o ke lava o whakapapau i aki ha mo o ni mea o whai aki ai analyso i anga e kusio o ku asi hedi i he foi isu ko ni ai o ke whakapapau he taimini pe koe ka e mahinoi ai te mokalati pe koe matu aki ka e tokai ki he te mokalati. O ngā pehe ni Wilson. Ko whakamatala koe a mate ni. O ku hoa ia mo i whakamatala na e whai public hesea. Ko i whakamatala koe e whakapofonga tonga tapu uruaki. Nā ne pehe public statement. Ko i uruaki uhinga koe o ku mawahe ai me he poate pure.
Koe ne tae whalala, koe ki toi whalala ki he tataki ai sea ai pāti ua ki ia. Ua, o ne pehe o koe ki ne toi lava o ngā au e whakataha po whakawonga tonga tapu whaa. Nā toki asi mai ki mua i he public statement, i he ne pehe o ku heke, o ku neongoi o ku heke ai ka whakawonga koe i he poate pure, mei he visone, toki tānaki mai e ki mui. Ko whairea whakapālangi ko substantiate. O hanga he tonga tapu uruaki, o mai ani ngahi statement. Kau tiki ai ke ni hanga o substantiate. Aia ke whakauhinga le rei, o mai ha uhinga ki hene rea pehe. Ka pau te tau si o tonu ke ngai moni mea, ngai facts. Hei kai te ngā ake whairea koe more ai pure anga. Ka kohono mau e pōhiwa toe ne toa ai pure anga o pare mia, nei whai ake whaunga koe. Na e kau foki a pōhiwa toe ne toa, whawawonga tonga tapu hongo fulu, i he poate pure ai pāti. Pea kone pekia pe koe ai pare mia marolo, nei whai e whakataha, e nei whai e whakotuu, ke ou e taki a se misisika, kai taki a pōhiwa toe ne toa. Na nau pāloti ai. Pea koe toko lahi ia, na ikai ki nau tari ai whakotuu ko ia. Ma wahe rewa, ma wahe rewa, a pōhiwa toe ne toa mo ni ihi kehe, o nau kāwhataha, mo i kakai o ku ikai ke ihe patoa, o nau whakotuu pure anga. Sai, koe facts heni, o koe ki haa opinion heni. Koe whakahoko e tonga tapu uruaki a ene mawahe, na ne whakauhinga o koe ki ne tari, o koe ki ne te whalala ki he tataki ai sea. Whakamatala e he sea, na i kai ke whai ha pāloti ke tukuhifo ai sea loloto ngā, kai whakotuu ha sea fo ou, i he uhinga o koe ki whawhalala ki he sea. Aia, nei i kai ke tari e he tonga tapu uruaki ia, ai loto ai toko lahi. Ma wahere vai ia. Ko whai ke he pe, o tiai ke mahino, pe e ka whataha a tonga tapu uruaki, moha ni ihi kehe ke nau ngā ue. I he temo kalati soni, o tongi ta whakapapau, whakamahino, o tau ataina pe a tonga tapu uruaki ia, ke ne whai tūtūni a ana. Ka o ku whimau ke whakamahino o ku tonu ai ne whakauhinga ke tau mahino. Ko ki tānaki pe ki ai he kamata whoni e tau tala noa Son Maro. Maro pito ikan pia ko te pe maro ke ko anga pe tānaki atu ke flow le lei pe algo e tau tala noa. Ko whakataha koe nei whai, nei keke whai a pāloti, nei keke whai ki nima. Kana nau tuu kotoa pe ki o lunga o whakahaho nau loto, ai koe keke pe, nei keke nau ki nima, nei whakahaho nau loto, o roto e toko lahi ia ki a se misika. A kai lewa ke roto e toko lahi, ai ko pohiwa pe ia mo lavlavu, pe a mo muna. Koe ki a pohiwa, pe na hua ina toki toa. Ai ku hanga e pe ku ki hanga e ko whakatatau mai, ko mea ko ni ko foi mea tau penu ko ka ke te anga ko anga ni sio aku e kan o ko ki ta fu pe ki tai nimi ko ha ko a hinga to tonu o hu ko ia ta ta pula ki to ka pa pe mo bana tu ko ka ta tra no effect na os fa ha e to ta pula ki fa ka na fai hoi na ne fa ha public e ia lai me fa ta ko ia e hu ki to ko la mo veu pe to ki foki mai pe ka o leva ko melino e ka popo kai ke folo a mea te whok peki loto, pene hale wa whakaha, ko ia ia, ko kai ke te whalala ki he sea, o ko kai ke te whalala ki he sea. Tako mea lele ia pito peu whaha e no loto tau a taina pa koe whonga whate mo kālati ia. Wai pene ke he ne pehe, ka pare kai ke tuku ai whakawhonga koe au tonga tapu wha, ai ko naua mo e whakawhonga koe pe me wawau, tena hu naua ki tua. Ai ko tua tolu e, mo fwoi hunga ke he tolu. Wani ke whakamui koe no whaha, whakamui koe ia, o tai whalala eke koa timbi, he ko na mawahe na tō me visone. Ko mea le lei au pito pe ia. Hongo i peko ia koe ki tai whi maari e peko hoto tonu ia au ke mawahe.
kai o mai pe ia ai uhinga to ton ta ha ko nga ko ka kai fonwa ko to ton ia ka kai fonwa mo ka voters mo ka kai ko na fi ko ai ka fa fonga fa le ke na wi loi ko ha ka me to ton ko ko oko pe ta fo ko ki fact eta o ku mahino ko uhinga na e mavahe ai a po hiva tu e one toa mi he po te pure o patoa na ikai ke tui ki ai a tokolahi ke taki ia na e fie taki a po hiva ikai ke lava e ne loto i he patoa alu re vaia o fu na kai ke ha mau lao heni ko me a kehe ai mau lao ia mi hono betray ai kakai na e po ki a kita foi me a kehe ia ko fehu i koe pe koe hae uhinga tonu na mavahe ai a tonga tapu uruaki. Pe neongo o ko ilo tonu e ita mai toko lahi hagurea peheni. O ko hangei ki a te au iha te analaiso o te au ki ha conclusion aki ai facts o te sio ki ai. Koe foi uhinga ta tau ai mavahe a tonga tapu uruaki. Ai na e whaka uhinga ai e pohiva to e toa ene mavahe koe fie taki. Ka pau te tau no whakano e tau tala noa. Ka toa u whakauhinga moe rea kakai mo nau ngahi analaiso. O kui whakapalangi koe noise. It's just noise. Ka pau te tau sio to tonu ke loloto ai issue moe facts. Koe whekau aki koe moe whakafofonga koe me tonga tapu wha a māteni. Hono tu aki o koe ke lava o whaiha hangau e whakataha moia. O whainga rewa ki o mai hangahi whakauhinga ki ai. O te ke asi mai ha uhinga whakaprofessional ke mo oni ai ha te pehe o ke tongi whai hangau e moia. I he whairea whakapalangi e taha o ku scapegoat aki a māteni ke mavahe a tokanga me he uhinga tonu o whaiea hafo i ngā unu. Katape māteni. O whaia e lea a glisina ne pe, o kai ko hakau sangata ki mautoro. I gani, kau kita anake pe ko ngā kona ke lawe mai ki ai. Ko tu ea kui, o kui ai pe mo oni a whawhawhanga o tanga tapu ulaki. He o ku lahi e kakai mo e kau pou nau kaila. Siausi ko koe pe o tonu ke taki e koe ngau he o tangata iki. Pe ko koe pe i e te ke lele i a visione. Koe whataha koe nei whai koe i Santelu. Hiri e mawahe mai e whakafofonga, pena ne toi whakaafe pe ia ki he koa tīm, ke nau hao, ke nau whakataha. Kia te au koe anga ne whakaukau i kani. Ka pau koe hao o koe kai ki mau, pe ko afe e koa tīm me viso ne. Pe ka pau lewa koni kune toi whakaafe i, pe nan whakaafe i pe ke nau hao. Ka pau lewa te nau hao ko toa peo tangutu he. Koe kakai ta tau pēni koe o une pitukua ki i he kai ke maa e viso ne konu ne tawhai peke nau te ngau se. Koe nau ngau e koe i kani pe mo maa teni. Ka ia mea e li liu. E koe kakai ta tau pēni konu te nau hau. Ka kono ke eni. Te nau hiki mai mea ei. Ai koe fwoi e ria na nau iai. Pe koe fwoi siakare na nau iai. Te nau hau ki a pi. Kai ke tau ke he nau tala noa kakai ta tau pēni moe. Koe mea peo ke he. E hau e katama koe. He kai lewa ke toi taki he fwoi kulupu koe, he kai ke toi sea. Koe haa koe ke kulupu koe, a koe ke fwoi se kolo sea si, koe e taki. Pe hange ka teo, o mei maria mai anga koe a ho whakakaukau e ika. E māteni ka taki komoripore, koe matawa noa ni a maua mosoni mei tua. Lok mahino kia maua, o koe o ki loto. O ki ngari i ofi nai a e ma analaiso koe meu ke si maua. O tare atua uia kai haka whainga maare kono ngā hui ai lea ku ngā ue a ki pe e akrisi. Koe ongo, haune pe. Koe ongo o kua mau. Ka taimiko te fuoloa i he mala e. Pea kui kai rewa ke te toe whawha takaro wai whahinga ongo te mau ange koe niko whawha e ke koe kau kapiteni koe waka. O koe si o whe ke fo i pe au e ne hau a mana ke tau e koe tu whamatara kapiteni taka te o pe. O koe ko wha si o ki ai. O ko wongo I feel it. Pa koe ngā iongo koe nau mau e au koe u whakatu utu koe ni hoko he taimini. Nā si seti pe ia me au laki aho pe. Ango e ni.
nei lava nea whakafofonga kua tonga tapu ula ki ko api o ku te eki ke whakafofonga ia tapu mo ia pea ne eke mai ki a te au pe ko hai i au mo ia e taki ai te mahino ko hai i au mo ia o take pāti ka maurere ai koe oe ni koe ke whenga ke rere ia pāti pea nau eke angarewa ki ai tandai ko hai na ne hanga o whakotuu ke te koe te ke hau ke tatala noa ki he taki ko hono uhinga na o si whakamahino mai a Chris ko se misisi ka o taki pako ia na maua o lolotonga loto mato ke taki mo e whiri koe he kau whakafofonga lolotonga aia ko pe hau rewa ke mohanga toka ngai hau koe mei ai ka mata ke asi ua me a kotoa e hanga pe kakai o ilo he uaki lolotonga pe taha ai pāti ko pātoa kua ua ia ko pātoa kolopolo ia pe kia te au ko pātoa kolopolo ia no ai nou ko fo i pununga mo fo i sino ngā ua na fo tu ua e ta whaki ko teu ke whakaheka toko tāki ai ke taki waki a ua lolotonga pe ko taha ai visone kamata ia ke whehu ia mai visone ama manifestoa e kau pou ni ihi ko ni na kamata ke nau hanga whehu ia mai e visone ahoni tala mai o mau heke mato me visone ka kamata ka ike whiringa ua visone wae nau visone ke ha nau tauria koe toko ni e masiva kamata rewa e mau whanongo i he tufa maawaa koe laise koe langa ma ngai toko ni whakamateri ke koe mea na kai ke mawanga ki ai i ngā ue mai mo akrisi koe loto o kakai o whaurui a ki nau toru ai uhinga mo lo sika o lo loto ka wikai ke tau whakatau a ki nau toru hai koloa koe ke te au e whauhina aku koe heke e me visone o wikai koe mea na mau whai e mau toru koe wike ki wike ko hao mau pe ki heno rere mai o whai e malanga ke kakai he koe mea koe nau ia mo fonga na e whai aki ai whakarerei whakatemo kārati e wafi hongo furu na kai ke whakatau aki e loto kakai hapaanga te ko hakoloa o ku ikai ke tuuloa e fonga ko ia pau ikai ke mooni pau kai ke loloto o ku hangei hawhare o kulanga i one ai ke ko fonga ia na ngā wek e ni na nau pou ke whafofonga tonga tapu aki pene tap mo ia na kaupe mo ia koe mea ko toka ngau te ai ko tukua ki i mai o mawahe me visone ko ngoi o ku kuie ni i ko ni u whangatapu ke tuunga koe ke nau to iran to moni ko mau tolo o mau kei puke atu e visone ko mea to tomu eni na whai mai whakaino ino ka mate ke whiringa ua ai visone whiringa ua ai sino o pātoa ko ai pātoa kolopolo mai hāfua kamata rewa ke whewhu ia mai ke ua moi taki kamata ke whotu o Asia i hene lava mai tuko mau whakatahataha o kore mai ke mātala noa koe whotu uia e tuku hifo sea kau sea panaka ke tari ke te au o koe ke o na ero e kau postolo o malanga i ko speri tai ai halakanga tai ai havahe tai ai halangi kana e aku mai ko speria o mai ki tonga e ahoni ko fonga ia o whamooni e historia e lava ke liu aki a loto o tangata ka ukai ko tufa o maa mai pata atatape e maden mai malo pe tomako o mala ala ai ta fa ko pe kula pe me ngai me ia ko to ai pe ko e malo ro e tangata iki ku mai ngai me ku kamata ki asme ngai me fo tala mai ko visone ko o fai masiva pe ko ke fa vai ko no mala ngai ko visone ko fa vai o sio ne tai me na ko ia ta kamata le ke sio ke ni i na ta ka ofi tangata iki kamata ke nau tufa paanga kai faita kamata ke nau tufa koloa kai faita pe hangi ka te au au pe ia ke ne fo visone ko no line wa ke i a honi i ka ko nga o ko ka venga ko nga ka ta ni ka te tala fa os mena o ko ka venga ko lo te ta fa os malo brison ma de gi no pe o tana ki pe ke tala no ka mateni ka pau te depersonalize ko te tuku ki ta fa aki e te tauhi va te ka pau te ngawe aki a e te whakakaukau, kai tuku ai tuku e ongo a e te emotion ki ta whaaki. Koe foi issue ko e ni, ne ongo o iai ai to tonu ha whakafofonga ke ne whakawhehu ia a e ne taki.
ko te nofo ko I atakai o te mokalati o ku fai aki ia ai talanoa pe aiku ki he loto ai tokolahi ka pau o I kai ke te tani e kita ai loto ai tokolahi o te mamahi ai ko foi mea koe nei hoko ia I he ku whanongo tu waki I rewa ai poa te pure ia o ku nau heke me he visone ke whakauhinga aki a e te fo I ngā ue na te whenga ke whakahoko na I kai ke tari e he tokolahi ko hono whakawhehu ia koe hangi ko tala noa māteni koe visone hangi ko tau uruaki polokalama ko te mo kalati o ku hau me tataua ngei e tangata ai totonu e tangata o ku hau me iai pe ka hono whakaapa apai ai mea ko ia o ku whai aki ia I he malai o te mo kalati ko reo ai tokolahi ko e ofi taha ia pe ko no ko foi mea nei whakahoko e pohiwa tu e nei toa o ne mau pawa ko foi mea tatau pe ia o ku hoko he taimini I loto he poate pure o e pāti ko foi mea tatau ia ko whenga ko attempt at power ko ki conclusion no pe ia soni Alo pito I kan maten ko taha o ngahi makatunga malo o tuaki ki ne ko lahi ngahi me ko ne tuaki bai ko ki ta fu mai no le po fe ko fu no to no ko pe ko ke tali e po te pure a fu structure na o mai na foto o to fa fo ko to ta pura ki ke ne hanga o fralele mo ne hanga puke ai party ko ai to ko mo mo ne me ko e na ulawe kia nai soni ko e fui whaunga ninga na ulawe kia nai ko pe ko whiri mai e whafofonga ene kau pou e toko ua pe toko whiha mea no vahe ngā pe o mai ia tau toko ua me vahe ngā whakatu e komiti ko tau tau e komiti ngā ko e na ulawe kia nai na mautui mautolu ko e whaunga ko ia o ki kei ki whakatemo kāwati ia pe o whakaloloa ngā ue e whihi ia e o mai ni ko ni whingi purei ai kau whakafofonga ko e na e whiri e kakai ko e kau whakafofonga ki wharearea ko nau tolu o tongere o lai taho nau reo pe ke te au ko foi fonga pe ia na e fai kono uinga ko e whenga ai ni I he atakai ko e whakafofonga tonga tapu uraki ke ofi mai ki loto ke ka whakafofonga o pāti hena na wanga he ofi takai holo ai he taimi koe na e ke lau maria e pare mi a Chris Pohiva pako ne peki ape na nau peki ato e pe mo na toru te taftafa aki na e kulu kia nei ko ia he kai ke nana ko na kamata ke na ulata he feitu o kia e mafai tu ni ma na whenga ke na hanga o fei mo pe I takai holo ai loto o kautaki mama o na tore ta ingoni pa ko foi fa unga ko fo ngaia ke ia ke na lava o hu mai ki loto ko ta ko ua o ko ilo pe na e we sia la he loto o ni ihi pe ko e o ko ki muri o hanga he kau popo un muri o toro aki na toro paanga e paanga lahi whakauria o whaka na o tolu pea o mai e whunga paanga ko ia ai loto o ni ihia o kuna whamuri ke whakatuu ai pāti te mokalati o tumotua ngā o whakatatau ki o nau loto kai ngalo ia I ko mautolu ko I tongani o ku mautari ui hanga tonu ke kau vouta na nau whiri I ki mautolu ko uwhe pakpaki ko ni pea ko mea rere tau whenga ki tau tolu ka koe ngai whe pakpaki ko ni ko hai e whika uraki kai mautari ui te tarate a toko tā whika uraki ko e vouta ko he vahenga na ne whiri ki tau tanotu whanarea ko ia u whika uraki ba e ene pehe o kore ke ni I o kuna ulalalo takai holo I tawhatafa aki koe o whakafofonga o tanga tapu uruaki ke oua te nau whare I kovi ia he ko ongo I koe ni I koe ni o ku I kai ko hakakai ia me tonga tapu uruaki ka nau mai ke whenga pe ke mea ngau ea ke whakafofonga tonga tapu uruaki ke he nau whia mau a nau tolu ka I we sia kovi e whakafofonga koe ni e wakai ko aku o kua uongoi o koe ni I pehe o ku nau nofo holo he tawhaake whakafofonga tonga tapu uruaki e we sia toka taha ko ia he kui kai koe ni ia ko ia ko kakai me tonga tapu uruaki na nau whiri ia ko kakai ia mo mua ki ai ene tari ui Alo pito e maten pea ko tu mahalo ko e ko halahi ko lava mala ala mai ko tuaki whako pehe
mo file mo to pa mo loka I loto ke hale o kakai ka mahina me foki he por kalama ko ke mo to ko ka fafofonga ia o kakai me henga hiwahenga pe aku tatau pa mo ha ho mo file ko me kakai o to na loto o atu mana wai foto utu pe o ma pe wai pe mo ko sirio ko tu yo ko si ma opo ta fa ko ni ko me ko fitile wai kan na ka fa te mo kala te fa ko e ko fo ngwe na le mai ke ta sai ki pe na ka ke u ko ti me ta ko to fa ngo pe ko ti me ki mui ko to ku ki mo ka na u ko party ko party ya e ko pate ta fo ki ngai ke ta ko ngai fili na fu right ka la pe na ia ko to fa fo nga pe na tu o lunga ko party te mo kala tin e to to nga fa ko ne malo lo na dai ki ko fe u ia le vai ya ni o ko kai ko ni I na ke na to ya ko ni ben na fo pe ta fa ki na na mahen na I lo ku ta la mai le vai ku ta fa te mo kala sai ka pa tu pe tu ta fa te mo kala o ko fe u ya ho no fili e fa fo nga ai to ko wa he ko structure ko ne fa hu ko ke party fili mai fa fa le ai to ko wa mi he va nga ko to pe to li wi ai to fa no fa le lei o ta fa te mo kala ti no fili e fa fo nga ia fu to ko ko ha fu to ko ko ia fu ku pe ko lo ko e ta li e fa fo nga ka na to ko na to wa io mo ikai pe te na ho ko pe ta ho ko sai kai e ki na le vale o ia ka kai ai e ki na le vale o ka kai e ta li ko ni e kan ko me a ko to ka nga u ki heni ko osi fa ha I pe pa to ia tau pe ia me ka mata mai me mua I malo lo ko ta ki he hu mai ni ko ni ka pau e te mai foi structure ko ni o mai ki loto sai ha foi poate ko ni ko pau ke te fa ha I pe mo foi poate ko ni he ko fa I pe ka po ia e to e lahi yang e longo a pe lahi yang mo mau ko pe ka pa e tu nga mo ke mai ko ai taimi tonu ta la to lava si to lo fa le pe lava fa ma po pe to pe mai structure ka pa te whakatonga o kumo tala noa endi ki he structure na e whakotu mai. O ku ikai ke whakawhihu ia e hataha ia ai aonga o ha structure. Pea o ku iai a ene lelei lahi ki ha kaukaha pe ko ha organisation o tau te whito ki ha kaukaha whakapolitikare. Me a kehe ai te giai ke ma opo ai lao atonga ke whangongofua koe system whakapāti. Tika ke hoko ia. Ka koe whakakaukau koe ke whai ha whau whakapolitikare aki ha system whakapāti. Ko whi tala noa le rei e ke whakahoko. Ko e te whau structure. Ko e mea ko mahino kia te au, ai structure koe te whakotu e se au si. Ko e whoi organizational structure. Pe ko e whoi whau ai kautaha. Ko e anga maheni o ku te kamata aki ai vision. Visone aia koe manifesto ia ai pāti. Me iai o te aruhifo ki he mission statement. Aia koe ngahi ngā ue ia e taumua ki ai ke whakahoko ai visone. O toki hoko I lalo ai mea koe organizational structure, corporate planning, business planning, mai ngahi mea kehe koe ia. O lerei ai whaupehe. Ko mea ko o go whakatonga ngā I. O whai e tala noa ia me he whakamatala asiao si tongotapu uruaki me ne mawahe. O ku hange kou ni whainga ke pehe o kai ke tui hataha ia ki he mea koe structure. O tau tui ki he structure. Uruaki ia, ua. O ku o mai ai structure ia o tigai ke tala noa mea kehe ai tigai ke taimi ke hoko e mea koe ia. He tigai ke ma opo ai kakai mo pāti. Tigai ke au ki taimi ke tala noa ai structure. O mai e structure ia o me hange ko whenga ke whakamalo hii ai structure koe nane whau. Tigai ke whakatemokalati ahono discuss ai structure neongo o tigai ke taimi o ikai ke temokalati ia. O ku hange ke te au o mai e ngahi uhinga kehe mo ngahi whau kehe ke awhe tokanga me he uhinga tonu o ku whai ai mawahe. Koe mawhai. Pea koe natula pe e tangata. Ka pau te tau ki tala noa mā teni ke mawhai.
mo fie pure ko ne hopo pe hakaha ke malae o pore ke whakafofonga o hui kai ke tongi ta wafe me he mo o ni mea whakanatula ai fie mau ke te taki he ko te haua whakafofonga o te taki tui e ta whaki koe whaunga koe a hono whekumi koe ki he taki pe koe mawhai koe palopore maia asi rewa na tula tonu tangata o koe sia ai ngai mea koe ia Malo pito I kani e mateni ko tau tai mia ko te aro mai ki mo ki tala whaosu me me Ia soni ko rofa o whakaukau ko tui mahalo ko no whakanou a mea nia koe ngahi nā nunga pe mo ngahi isiu mo ngahi haa o kuonga mai I he aho koe ni koe tupu kotoa pe ia me tau whengongo ki he mawhai koe kotoa a ngai whamatala iau ku omi o tukua ki ia ke motu ani koe whenga pe ia ke whakatao walai a ke mea mo oni ai fo ngai I siu ke he pe ia kaua ia pe he e wawau tā whaia koe hinga ne mawahe koe kau poupou e motu ani I Facebook a o nau hanga e nau tolu o hofi ia o hofi ia mahalo pe e mea I ka kai whanua koe kia taha te hofi lai tā Facebook a ka koe motu ani o i ure au ki ai kono ngā au tawa tāina kakai ka e ilo pe ia he kakai whakarugufua ai mo oni hawa hai o tala mai koko inu o hofi e ha o hoa tala mai koko koe whiku Facebook au o ki kutoka ngau ki ai koe kakai ko ia e whakamau I whakataha nau tau mo au e aho whakaosi aho ia e longo ai longo tu wake u whakatapu koe ngā ko merino I hoku lau maria he ko ilo ai uhinga e whai whatongia ko whai pe neongo e ku mawhasia I ono fua o e kolosi whakatemo kālati ka ko ilo o ku mo oni e soni o ku ui ki tau tolu ke tau whai whatongia I mala e politikare I aho ko ni tonga o tau mo ua ke whakatu ha whaunga mo whaunga mo sistemi e tufa tāua e whainga maria o e mo ui ke kakai o e whanua o ku tonu pasika e mai angi hoku lau maria pea ko unofo au ki he misiona ko ia o gaireveni I o nau hu mai ki nau tolu ke fo isio pe ki he mawhai pe te nau hanga ufi ake nau sio ke mawhai ake tao wala kehe ko mea kovi sea mea ku kovi ai pati ko mea ku kovi a pita mo sione ka koe kakai ko uloloto e nau sio mo nau fuoloa I he maa e koe ni te nau wakiri o ilo ai mo oni ko e tau whengongo ki he mawhai pea ko whakapapalai mo o wharahi ki tonga tapu uruaki ka pe ki wawa ta wha mau ku whaamu pe e mālohi pe ai kresi o tau eiki e ngahi ai o tau fouai me mo whaampe ke ni ihi o kunau hanga o whai ai teke mei mui ke nau whakatau ataina I kau whakafofonga na whiri e kakai ke nau raktari ui nau tolu ke kau wouta he e tonu mange maupe a siake ko ia ke raktari ui ke kau wouta na nau whiri koe o whalahi atu marasoni hoi ki pa mwe tonga kotoa mahino pe ki he porokalama koe kuonga whainga tāini e ia I e pūputu o ngai mea koe ni kuoko ka I tau whalala koe ia koe visione o whaotua I kai ki lawa ia ufi pe neongo hange o kungari pōpō uri he ahoni pe kua pongpong ke ia aho kua pau ke haalere porokalama ia o e hoa ni pa whanga ia te kau penolo I kani tareai ma te ni tapaluru kua ulisoni tui niwa mara pita mo mea mai mo mea hauik bo ha mataku ko e kakato e ko kalama o e kotonu ai tangata mo te mokarati Oku whamawhana o pite poro kalama koene o pōni, pea o tau mao e ofa mawahe ki a māten tapu e luelu, o kune lea mai aki hono lotom hono lau maari e totonu. Pea ku ate whakapa heni ki he whafufunga wahenga whaa, ko e hao ai māma moho taimi totonu pen ai eiki. Ate whakamalo ki a I kantari ai,
o ku tau whanongo ki he leo i kani, o kuhangi pe koe leo koe ene eiki, superitaria i kune kei lau mahari. Pea kuhanga i kani o whakamatala i mahino mai. Angahi mea koto pena ne whakaiki mai, i he lea whakapālangi pane hanga toi o mai o whakahoko whakatonga, pea koe mea ia koe koe o tau fie ai, maa masani au pito. Pea whaka alu pe nau whakawhehui a soni o nau toko tolu mai pe malo pe ko fie ke o hike por kalama ko ni tu kuange mai ka tau tolu mo ki tau tolu mai ta mahino tau te fito ki he kalopolo mo kolope pe he ki he patoa New Zealand executive pe mo patoa international pe mahino ka ki mau tolu ai patoa Australia international mo patoa USA international pe mo mau I kale penolo o mau mahinoi ko mau tol ko ya mau tol mo selelia a mau tol mo patoa USA international o mau to o po I ai me ko mo oni ko fe me ko mo oni ko me ia ko mau kau ki ai ha mo mamata ne uhu ke se mi sika na hanga hiki kana ki vai u pa na to ko na fe nga wi ke u ma to ka nga ka ka to ka te to hiki tu me ko he poni tu ko ta tawat moeni pe te hiki manga por kalama I kani mahalo e whaki moa, o te heki mai te ukamate heki whakaholoholo mai he pōni o ka pongpongi, ko hui o whie mau ke whakamafola ai whakamama ko ia, o khange pe whakamafola whakosperi. Polo kalama se misika nehu, polo kalama I kuna lahi au pito tau mai mahino. Ko polo kalama I pōni mea māteni, ko e mau e mahino, o mōsio ke nofo a māteni ke lau mario e eiki. Ha o pia mo I kani mo e mama whakautua. Pea to e ha o mosoni, ko ngahi mama whakautua na o mahi fia fini. He kohana o hinga o kuha, o kuia kakai ia, I he siasa māteni katolika o kunau lotua a māteni ke tuhe totonu, o whakaivia whakalau marie, pea tatau mo Helen mo siupeli ki meripoane, o kunau lotua hona foha ki tonga, pea koe mea unere mai aki, o kumahino I ka ki tau tolu. Ka iai hataha o kai kene mahi noi, o ko kai ke o ilo kono o hinga ho ki nau mai lau marie eiki. Ofa ke whanonga mai ki ai atu I wata, pe ofa ke whanonga mai ki ai mo piveni, chei halaliku, toko ua piveni ko chei halaliku, pe whanonga mai ki ai pa mo kolo pe so satini mo otu ko ia ke na whanau pe owa na nau toi holi ke nau lea mai ka ikani, he alwata ikani, aki hono poto whaata mai, aki endongo I whakalau maarie, pe ko tui o ton ke mahino I eni e tonga tapu uluaki, o koe tau ofa mawahe ka siaos. He koe uhenga o tau hanga o hofa siaosi ke whakawaiwai hifo pa ne tukuange ngahi mea koe e te volo. Tukuange mea koe atu I wata mo piveni he toa I ki tua me wahenga o ruaki pe whakawamahika ki tau tolu he koe wahenga I ene eiki a klis pohiwa. Hai tau tonga tau tole ka pau koe wahenga o siaosi. Ka koe wahenga o akilisi na ne ngā ue he tau lahi pau tonu ke hao tu whakapoto ai. He koe tau whenga pen ke tau hanga pe koe o hange koe lea koe e kauta koe hoka pena siaosi ke hau ke mooni whakalau maari e. Kai tukuange a ngahi mea koe ai koe alo mui ai o mui o moona pito e lau koe nei toko tolu koe he nau whamama mai koe ne pōni. Whakamaa whana koe a ko le atu ki a Santes Latu pea mo Leslie toi mo whoki atu ki Aselelia mo o ina mo ipuaine he puane gospel tau mātu ka waine mo tau fia pas pa tau lotu pa tau mo fia ka te tukuanga te ngai pol kalama ko toa pe te tukuanga te pol kalama se misi ma pe hawa taha me heni ke wi ke tau mau ka kato pe ko tau fio no kum hele tio ka fa mafola ke ka popo pa te tukuanga te leva pa mo u pol kalama mateni ai kani pe mo mateni tukuanga te programa halo e wha, ke tukuanga e whakapehe atu peeni, ko uhi ke mafola atu ke te tau tolu ka popo, pe ofa maia patoa New Zealand, ke mo siwa ko mo nene o atu koe mateni, pe mo nonga I fuaya o ka hei nave ko haifua. Fua malo atu ko mo tuma popo a ne uhu, vai moana tania pe pehe ki a
Bea pehe ke sinai cheki me asele lia mo ki mo tol han got koto ape mo tu mai ki tau popo tau tu he mo oni fot no ki fisi ma ofa atu ka ki mo tol ofa atu Leslie ofa atu Cognis ka ki fae no hingoana fae ku ita Pako ofa te ki mo tol koto ape na hen na fatonga na mo mai ka mo share te pol kalama ko mo ngai friends ko sen ko share ta kai ki ukulupu pa share ki to ta koto ape Later on, te utoi hao o hiki atu me upol kalama ke he, ka kua te ofa mama ki nau tolu ki tonga, pa mo ki tau tolu ko tau pe, ka popo me muli, ofa ta ki mo tolu tau kaunga lairi he poni. To au fatu.